Ecclesia Daly City le nei tai au. Sui sunga lau whai ngā ruenga, sunga I whape ngai ngā ma o ma wharetua. Fionga tia kono o poutu toa o le Ecclesia wharetua. Te ngane si tātou tina matua, tina malo lo, manu malo, ya Rosalina. E whapere ma malu lasi o ta mama tina matutua. Maisi o alo ma whanau tūpuranga. Ale Ecclesia I Daly City nei. Ai o le a tātou tāpua I atu I le atua ho maia. Le a tātou tāpua I le atua ho come. Let us worship God. Matua tupu ai leo le ita o tā vita I lea tangata. Ua petalai mai o ia I ana tano. O loo soifua le alii. E oti lava le tangata. Ia lea. O na tano I a tā vita. O oe lava le tangata. Te o tātou te tālo. Let us pray. Anganga pa iae lo mātou whesoa so an sili. Wauru whale, lau whanau whatuatua I lau malu tāpua I nei. Mātou te sauni, e osi le tāuranga I lau mawhio. E ala I le nei tāpua I ngā. Aua mātou mua I tāpā, mawala au I lau nganga pa ia tamā. Te fio mai, te whaauina, ma whaapaiaina, ma taitaina, le mātou tāuranga o le aosi nei. Nei ia mātou tāpuai I laua fio I le moni, ma le whaamaoni, ma sanga vi I ai lau suafa tamā. Heavenly Father, we call upon your Holy Spirit to come upon us, so we may worship you, Father, and make it holy for you, Father, so we may worship you in honor and in truth. And in Jesus' name we pray. Amen. Ora tātou viatu le atua lona viinga le pese o Sauniga le au fai pese. Pese se lau wha se fulu ma le fetu le viinga o le atua.
O le whaitauina o le tusipa ia. Mō le nei aso sā. Toi aso sā o le māsino I uni le nei tausanga. Rā tātou whaonga ina ma tātou muri tae. I le tātou tusi whaitau waso mai le kāre siao au. Tusi rā tātou mawhau ma whaitau ma whawhonga ma whalongolongo I eo la mō mai le whenga inga tuai. Tusi o lua le Samuelu ilona mata upo se fulu ma le lua. Rā tātou whaitau whelawhalawa I ai mai le whai upu mua. Whapau mai le whai upu e se fulu. For our scripture reading for this morning, following our guide from the Ecclesia, selected from the Old Testament, the book of 2 Samuel, chapter 12. And we will read responsively, as usual in Samoan, from verses 1 to 10. And those of you with the English version, you may follow right along as we read. Whawhongamaya, inisio awhionga pa ia lo tātou watua. Let us hear the word of God. Pai mai le utala po le title of chapter 12 leo le lua le Samuelu. O le awa inga o tā vita I lana anga sala. David is disciplined for his sin. Ua wina na tando ele li ia ta vita. O na alu atu lea o ia ia te ia ua whaape atu iai. O tangata e to o lua sai le tasi a ai. E mau oa le tasi, ai mativa le tasi. Ai le ai se mea le mativa, wana o le tamai maa moe a pawhine la iti e tasi. Na ia whaatau ma whaasawina, wa tupu whaatasi mai lātou uma ma lana whanau. O si ana whasi mea e ai, lana ipu na inu ai, sa ta oto fo I lona whata, wa pei se a whawhine lava I a te ia. Leo le ita o tā vita I lea tangata. Ua whetalai mai o ia I ana tano. O loo so I fua lea lii. E oti lava le tangata wana whaia lea mea. Ona whai atu lea na tano I a tā vita. O oe lava le tangata. O lo whapea na whetalai mai o le alii le atua o Israelu. O au lava na au whaawina oe whai matupu o Israelu. O au foi na au lawe ai I a te oe ai le 5 o Saulo. Se ale mea ua e ino ai I le awhionga a le alii. Ua e whai ai le mea leanga I ona luma. Ua e whasioti I a uria le saheti I le pelu. Ua e au mai foi lana avā e whai maa wa avā. A o ia ua e whasia I le pelu. O le whanaunga a moni.
whamaria mai le tua le tātou whanongongo, mo tau whafonga I nisio upu mai ana whionga pa ia. Ia tu mawatu ia te ia, le vi inga, le whawhetai, le whamanu, ma le whanetanga. Nei māso uma e whaavavau. O se tala mo ta maiti, tala mo whanau. Ia mai tātou uma lava. Very simple. O le tala I le mea moni lava na tupu. Rea sa tātou whaitau mo tau whaafonga ma whanongolongo ai. A young man, when he was young, that God called and chose him to be a leader. We know and understand the story about David and his father Jesse, and his brothers that were all older than him. His brothers were like young men, strong, handsome looking. But when Samuelu came to the old man Jesse's house, are these all the boys? Are these all the sons you have? You know, was sa ili leo se tupu, was se tai o le nu o le atua. Then the fact on we le atua, Samuel, go to the man named Jesse. There, he's got boys that are grown and very, very brave young men. From them, one of them I will choose to be a leader, to be a king. Aru Samuel. Uma mai pe to fato lima tama maurulunga au le lei mas matino malolosi. Mai lo Samuel toina. Pau yo tama. Wa uma mai tama. Lau whanau. And the old man Jesse said, no, I have one little one. He's too little. He's too young. He's taking care of the flock. Lai lo toa, lai le whanua. Ma le to o leo le lafu le ainga lonta ma. He was a shepherd. Taking care of God, of his dad's flock of sheep. Ma lo Samuel, bring him. Ami lea wa sau. Tilo atu Samuel. He's a very, very young boy. Too young for God's calling to be a leader. If I may add, musu le nganga pa io le atua ia Samuelu. Elo ilo de to ino yes, he's the one. Take him. I'm going to make him a king, a very, very well-known, famous king of Israel. Of course, it was true. On the fili le atua Samuelu, the youngest of all the sons. Then he became king. All the way up until what happened in this scripture that we read. Samuel was fulua. He did wrong before the eyes of the Lord. We all know what he did. Not only he committed adultery, taking somebody's belonging, somebody's loved one to be his. Not only that, he plotted to kill the husband of the woman that he took to be his wife. The man who God thought, this is going to be the perfect king for Israel. He's strong, he's handsome, he's going to be fighting wars among the neighbors, the neighboring nations, the enemies of Israel. He's going to be fighting wars and he's going to win because I'm going to be with him all along, side by side. Atato mafau itu langa wo e whainga malo around the world nowadays, in our times. For example, tanga I Samoa. I just came from Samoa a couple of months ago. I went to visit families and it said me we witness on social media what's going on with the leaders.
pare mia, ma le pare mene, ma le kapeneta. So yeah, America Samoa is doing fine, very smooth. Ye leaders, if I don't but most of the majority of the cabinet of American Samoa, they're trying to put the country, the nation together. The power, the authority, to lead God's people. But look at David. What did he do? The presidents and the ministers, the leaders, the prime ministers of the superpowers of the world, North Korea, China, Russia, against the U.S. and Israel. We don't know what's going to happen tomorrow to the world. The only thing we know that we pray so hard to God, let there not be a third world war. No, we don't need that right now, in our times, in our generation. We don't need a third world war. Why? Can't we all just get along and live in peace, happily and joyfully? Now, I'll own a story about David. Young men and young women, Daly City to Puranga. When we are given the power, the authority to lead over various groups and organizations, like in the church, you're going to be hearing in the message of the day. Or even if you become a leader in the city, the state, or if one day you'll become one of you will become a president of some company, having the power and authority, or the mere bless my tua, so you can lead righteously and honestly and with lots and lots of love. So the people will be happy. The people will look up to heaven and say, thank you, Lord, for the good leader that we have. You have chosen and given us a good leader. So overall, even us, the clergy of the ministry, love everybody equally. Treat everybody equally. I want to because Telero na okay, am I so ya? Mere lay more five no. Okay, I love you puranga yam. No, everybody, 100%, 50-50. I want if a pito or tato will offer to some, but not ours. You are ongana what my Elias is tato purify tau. The talatata to fight away. Pinangalo le tua, afa tu mai le authority, afa tu mai le pule. Use it wisely. Make everybody happy. And then at the end, and all of us will glorify and magnify the Lord. In Jesus' name, amen. Ora tatu tu viatu le tua. Inu na biinga. E pese se lau lima se funga le fitu. Lau lima se funga le fitu le viinga le tua amae ale pese. Yo tu la no e fionga ti akono poutu toa mo le latu tala o le asia singa. Se lau lima se funga le fitu le viinga le tua.
Sanga, prayers, talu whaafitai, talu whatu senga, ia mara te talo nisi o tātou mana onga. Tātou mana tua ia tātou tāru sanga. Iau tu whaatu o sunga ni whape ngai ngai ati sana mara tu e alita mo whatau unga o whamoa moe. Ia ma fuafuanga ni purenga. Ile nei yaso, ile whai kufie, mo i o Sacramento ia. O ala whai tau, ia ia ma ngao ni matui, i tau nuu on manuia, whatau nuu fuafuanga. E toi tali umai ki taimi. Tue maure maafutanga. I o le kare sia mara tātou lotu. Mara tuana i o tātou tamā ma ki nā mātutua. Every day when we pray, o le mele wha ma mawhai tātou sanga. Te ngata rau whainga runga, but everybody. Piki nā marolo, manu malo, i alo turina. Nai ki nā, tamā, ia meisio, nisi rau whainga runga i leo atu. Toa le malosi, tungan whaiti au, ia e liu sa roma. E ngani fōle wharitua ia rita o whengai ma procedures, ma treatment. O tātou tamā ma tina o maui mai o le tino. We always believe in the power of prayer. When we pray into what we do, His healing hands will be upon us. Especially the ones that are fighting and suffering illnesses and sicknesses of the body. Even our children. Not just Tata Matutua, but our children. We want them to be healthy and strong and be prepared every day for their calling, education, things at home, things here in the ministry. Tatu Manatua, Tatu, the Mama Tina, Aluma Fanau, Yatatu, Tatu Sanga, Tatu Wishfoma Tatu. Let us pray. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua le anganga sā. Le atua ua pongai ai le nei aso. Ai maise o aso uma o lātou soifua ma le ola au auna. Le atua na e foa, le langi ma le larangi lo mātai sau, ma lau pule a wao. Le atua na tele tula fo ina lana whanau, yaso uma ma teimi uma.
le atua o le alofa muti vale ma le alofa tunoa. Patu mulio mato loto tamai oli ma le fia le nei aso le nei tai ao. O lau sa pati pa ia. Au sa tai au foi fatau nui nai fuanga lau e kalesia i tono le mato pulenga lau whaingatwe. Te tai au na e tā pena masauni Feilo iai lau whanau kerisiano lau au whatua tua. Le nato le nei e kalesia i tono mo Daly City. Ia kalesia umau sia mato pulenga i San Francisco nei. Papatai lau pule whaso i fua. I to tomo le nulotu i Daly City. Matamai lau e rau au auna. Le tai o le lafu mamoe ma le wharetua le tina o ngā rue. Le tina malolo. Manu malo. O se sunga i whai au ma wharetua au whainga ruenga o au ma wharetua. Tai ngane le au manga au na whionga ti a kono pou tutor ngā ruenga le kalesia. A me se lavana ia mātou walo ma whanau tūpuranga talavou. Whaapatai mo le ola fau ma le malosi whaafawina i le aso ma le aso e te au mai ma whaamanuia mai ai mātou te whaatino ai. La mātou au nanga mo lau whio ma lau whenangaro ta mā whaapatai. Whaapatai le tele ma le anoa i o ta mau a inga ala ese mai le tino. Le mā fau ai sili i la le ngā. Uma whai ei o na mātou whaatino. Le mātou tautua tua vae ma le o unanga matawela i laua whio i sosiala. O au wala au mauto whinga, whaapetai. Whaapetai i laua whio ta mā, lo whaonga ina o mātou tangata vai ma whātau waa ma le ato toa. E whaatino ma whātau nuu au wala au mato whinga. E peo ne e wala au inai mātou ma lava. Whaapetai le aso na nawhi na mā futa lau au whainga ruenga le tamato i ina. Le whailau tusi a ni ngange lau whainga ruenga to tofi. Whai whi au ma wharetua. A o ao ma wharetua. Whaapetai au tamau a inga ala ese mai. Whaapetai na mā futanga fia ma le ori to tongu. O le neinu lotu le nei e kalesia. Au lafu mā moe i Daly City. Lau au na whaapengainga ma wharetua. O whai au ma wharetua o ao ma wharetua. Au na ti a kono mo nā tu wharetua. Ia ma lalo vaoa o a tupulanga. Whaapetai ta mai lau tau singa. Lau maru pui o le soifua ma le ola. O lau whanau Daly City nei. Whaapetai lau tusi pa ia. O au ngāwhionga pa ia e moni ma whaamaoni. Ana nawhi le aso o atu i le whaavavau. Lea ua mātou whaitau. Mau mātou whaanongolongo. Mau mātou whaasoa ia i whaitai ngai lo mātou wola. Whai masuri o mātou vae. O mātou muri ta ia i o wala. Ia o mātou ia i lingeila no langi ma le nei soifuange au na matautua mo o e tamama lo whinangalo whaafetai. Whaafetai tamari ni vai tau no alo ma whanau. Te ngato le kalesia i Daly City iao. Kalesia umau le mātou pulenga. Ma e a whau unga i a onga. A onga maurulunga high schools o nisi ua. Sa unga tu vai atu i kolisi ma universite whaauau ma whaalau tele le poto le atamai le iloa ma le mala malama. Whaapetai lo tausia ma marupupuia ma murumuritai lo alofa turi loa. I vai taimi au whea ngai maa o onga. Nisi e mamao, nisi e lata mai.
Whawhitai mo re tāleni o le poto, le ata mai. Le iloa o le malamalama ai taingane le whautauta ma le ono sai. Mo i lātou wa o whengai mawa onga. E le whai ngofie. Ni i lātou maua le poto mo le ata mai. E te whaonga aina ai o lātou toi fua ma le ola. Ngoni au wala au se tele le lumanai. Mātou te whawhitai le mawhutanga lilo am loa nganga pa ia mai mātou umalawa. O loa nganga e whaatontonu whalau, ai mai se teimi. Mātou te whai ai whiriwhiringa ma wha iunga ina ia te tau ma moni ma wha maoni ma mia tonu. Nei awani manu alia, loto ma ngango nei o mātou uso, tua oia meisio ma whanau. O lo nganga pa ia te maura mātou whe soa ni siri lea. Tau nunga le mātou nganga whawhitai. E ke riso lo walo na e au wina mai i le larolangi e au mai le upo le ola, au mai le upo le malamalama, au mai le tala le lei o le whaola tanga. Na maliu mato e tū manu malo, wa atua toa iai, e whaola tanga mo le larolangi anga sala. Tu mau I lau fio le vi inga le wha manu ma le wha ni tanga tama. E I maa su kuma e wha wawanu. Lo mātou atu I o luma tama le nei aso. Te ele manu anua I me o mātou mana na o ai. Ai na e whetalai e te fō I mai mawa wa I mai mai e wha manuia mai te tau mare aso. Mātou atu I o luma. Wha manuia le kare se nei te siti. Wha manuia le wauna e are san mawhretua o rewa whai ma tai ma moe leo ma moe le lafu ma moe Daily City nei. Mau pelo la soifua la o le ma soifua tautua soifua so lui mai la o fio. Mau la tu fa le tua e tai nai la lafu ma moe lo nu I Daily City. Wa manuia I alo ma whanau. Wa manuia ma tu tama ma tu tua ma tina ma tu tua mai se sio ma tu tina ma lo ma lo ya lo salina. Tau wivi ma whengai mga se ngase tu ngā. Nisi fo lau au whai ngā runga tama pere. Au ono whai fi au e liu e sa roma. Au ono whai fi au ya mo ngā ngu tapasesi. Ngā se ngase ma I o re tino. Na ialo ma whanau niso nai mātu whanau tau wivi ma mai. Iai lau wha maro longa ma mana lo mātu. Wha manuia I lau pūlenga. Mai se lavona nei taimi le tā pena maalo atu sa uni mo usu ngā whono I Samoa le whono tele. Na mātu tamato ina ma le tina o le pūlenga lau whai ngā runga to tofi. Mātou uma o au whono sa uni mo whaalanga mai ai Samoa. E ala I whono tele. Whataunu wina. I le manuia malofi le mūta mā. Nei a mātou whanau o whai mālo longa le nei vai tau o le tau mawhanawhana le sama. Nisi o whengai ma sama school. Nisi po tā pena ma sa auni. Mo la e atu I kolisi ma universite. E ai au whamanuianga. Mātou te talo ta māli nei asu. Tā pe atu lau whainga luenga tutulai ma fola lau whinangalo aua fionga I lea whata whai tauranga ma lea whata whai tauranga. Wha manaina ma wha uina e lau ma mana siri ese e lai lau nganga. Wha manuia mai le mātou mawhutanga nei ma le kāle sia I Daily City. O le aso le nei wa e whaia wa mātou oli, wa mātou fia ai. Se taimi ta mā a mātou whaasoa ma whanongolongo. I lau whinangalo e ala I lau upu.
whauina, lau unga whatau wā. Whauina le whafafonga, alau e kāle sia. E ia unu mare mana, lau whina ngalo. Mātou te sāwa wali ai, ma muri tai ai, I lau whina ngalo tamā. Whamanuia whainga mā loa, Samoa na lua Amerika, Samoa I sifo. Ninga te reo le laro langi atoa. Tari ponu ata mai leo pose lilo, I lau si la fia. Whainga mā loa sia mātou tunu. Ia maisi le laro langi. Pe iau na mātou whanong longo ma whafonga I lau whina ngalo e ala iau o fionga pa ia, le tusi pa ia, le nei aso. Ia ofi wha I loto, tai maulu sia mātou tunu. Ia maisi o ulu ma tai o le laro langi. Na ia aua ni whao ngā se ina pe abusing le power ma le authority e ala ai ma mafua ai le vai ai ma le fefuri toa I o le lalolangi ali te patau la tasi atu I lau fio ma lau fina ngalo lo mātou tue mana o tama whamanuia le au talavou whamanuia le au whaipese Whamanuia le au ngatasa, tai ngane le pasenga wa fionga ti a kono poutu toa, e mawhutanga ma lose tina. Ia maiso au nanga mare tau kua matavela lau au auna, le leo ma moe teili siti nei. Tanga whatu mawina pere mātanga o fie ma le la le lei, o lau ngā ruenga mare tara le lei, I to tongo teili siti. E la tō mau au whamanuianga, e tau tua ai lau o fio malo Ni o mātou o leo, mani whaare tonu, mani vai inga tamā, mani o mātou se se, tofu si mātou, ma me o mātou le tonu ai lau si, le whanga ma lau whaafafonga. O mātou tari tonu ma whātua tua, na maliu ke viso lo waro pele, na ia mātou mā ngalo. Ma lingi no ngatoto, na mo momono na tino pa ia, ino lo lofa tu noa lo lofa muti vale I lau whanau le lalolangi. Nisi o mātou te talo tamani some of our prayers. And together with all the silent prayers in our hearts offered unto you, Father, ia whaia pe iai lo whina ngalo. Ai aua lava o mātou loto. Yesu o mātou te talo atu hai. Amene. Amene. God is good. And all the time. God is great and awesome and good 24/7. Every day. And every time. La tātou tue pese ma vi le tua ilona vi inga le au tau le sa inga le pese tātou pese ma vi ai tau ni e tātou au
O le launga e le suafa mamalu le atua tolu tasi pa ia, le tamā, ma le alo, ma le anganga sa. Amini. Mai le tātou tuti whaitau le nei tai au, muri tai le tātou tuti whaitau atu. O whaongaina e le whai upo e 5, ma le vaenga mua. O le whai upo e 7R. E whai mamatua o le nei aso. Whai mailo la whaitau ina. O na matua tupu ai leo le ita o tā vita I lea tangata. Wa whetalai mai ai o ia I ana tano. O loo so I fua le alii. E oti lava le tangata ngona whaia lea mea. O na whai atu ai leo na tano I a tā vita. O oe lava le tangata. Le au tū whātāua ina I le nei tai au le tātou tusi whaitau atu, whai mai. Whao ngā se le pule. Whao ngā se le pule. The abuse of power. Or the abuse of authority. Before we go any further with our message, Aiono tātou turi matai le mea wa whātāua mai le nei asu. O le ale nei mea o le pule. What is power? Or what is authority? Ao ina filifili masa ili ni tai ata mamai mga waa. Lato te taia mapulea ainga in our families, here, Samoa, anywhere in the world. O nuu, mātu nuu, o mā lo ai maise, to tongo le tala le lei e ka le sia. O le filifilinga sa ili ia ile tō wha mamau, le utanga poto, ma le utanga loloto, atangata lautele, us, the communities. We choose. We compromise and make the decision. Oh, he's good. Oh, she's okay. He's good. Oh, he's the best. Tato te tufa tasio tato loto. E fai le filifilinga lea. Pea al mera tupu samo. Le tu ngai, le tu or paramia, le tu or HRPP, le tu or FAST. They negotiate, they compromise. They put together their thoughts and their hearts. It's a ili le merelei, ma le mea tonu, that is going to work for the whole nation. So we can be happy with their decision. Ioi. Whiriwhiringa whai iere tō whamamau, le utanga lo loto, ma le whautauta, ma le whalangolango. God is listening and watching. Ioi. O I la tō ora atu lai mai, e tutu le foe whātauteia le wala au. Whātauteia tō whinga I o sa ili po ai o la in charge and responsible for. O la tō I o la whae matu ina iai le atua, le pule la tō te pule ai. Tō nung ainga. Atu nuu, mā lo, ai maise le kālesia. O le whiriwhiringa e whaalango mā losi I le whaasino manga. A le anganga pa ia o le atua. There it is. Rono inga. O le pule ma le authority, it's not ours. O le power o mai le atua. Pe ana whiriwhiri, ma wala au, ma to tofi mai so you will do this. You will be a very, very good president. You will be a very, very good prime minister for Samoa. You will be a good governor. A good whaipule, a good minister, a good commissioner for a police office. So it's God's job. He calls and He gives us the power. And then He blesses and mawhamanuia. Yeah. Whanangolango I le nganga pa ia.
Aisia, awa sila le atua matangai. I le loto le tangata. Ioi. Peia ona ia fai ia ta vita. O mai ale au so matutua, tino le lei, ma au le lei. Oh, one of the, but no. Sila le atua, the inside of David. Oh, he's a very, very, very good boy. Very obedient boy. Everybody's out here sitting here enjoying, but he's out there taking care of the animals, taking care of the flock. Sila ia le atua. Sila le atua, i le loto, ma le anganga o le tangata, o na tuuina le iai, ma whae iai. Le pule lea, ma le authority lea. Ioi. O le pule o le mea lofa lea mai le atua. O le mea lofa e whapai ina le anganga pa i o le atua. Mo le soifua tautua, ma le soifua au auna. O lana whanau le lalolangi. O lona winga. O ulu matai, ua whae e ina iai le atua le pule, e whinangaro le atua ina ia. Whao ngā ta tau, ma tonu, le pule lea. Aua le apiusinga. Aua le whao ngā se ina. Ioi, e ta ina ai, ma pule ai. Male alofa, male ami o tonu. Lana whanau, ona tangata. Ile tātou tuti whai taula o le nei e sa sā. Malona au tū whātau waina. Whao ngā sa se le pule. O le tala māsani ua lausi la fia au kerisiano. Ua whamatala ma au mai manino e Samuelu fe lafo inga. Ale perofeta o nā tano. Ma le tupu o tā vita. O le are me utu. What happened? Tare me ufela flofo era uri. Ua iloa nā tano. Ua ngā sala tā vita. I luma re sila whanga pa ia le atua. The prophet knew. Ua iloa fo e le perofeta. Le mātu i ama le matau tia. O le mea ua whai tā vita. Le anga sala tā vita. Tā vita le au na ta tofi ma firifiri mai le atua. Mai ai o le whanua lapu mā moe. Na whamanuia ma whae ia i le atua le pule. Mona maua whamanuia ngai tele. Awane. What is wrong now? What is going on now? What happened to all that blessing and becoming a king? God making him a king. Ua muri lua ma whasio tangata tā vita. Not one thing, two things at one time. Ua ia whaamua ona tuina nau, ma ona manao. Ai motua ngalo ia te ia. God is on him. God is watching him like a hawk. Ua ngalo ia ta vita o lo sila le atua. Maturi matai le atua. Ana mea ua whai I lana au nanga. Ua ia manatu wha maua lunga I lava o ia o le tupu o hapeo. Le ia tesi e pura mai tau, I'm the king. That means I make the decision. I do what I want. Israel, you will just have to move on and get along with it. Ia mele tupu hi. Leaders of the world nowadays. Leaders of ngā mālo le tatu o tunu. Whape atu le pare mi, oh, the country was nice and peaceful when I was the paremia. Oh, no. I'm becoming the paremia now, so it's my turn. I do better than you. Oh, I had better education. Fa'ali ale paua mo le malosi. Ala fa'afonga le atua. God's looking down and said, what are you guys doing? I can only find one person to be the leader, and I'm going to bless him and give him the authority so he can use it wisely and not abuse it. Even with the world's superpowers nowadays. Ele finangalo le nao le atua. Ele finangalo ngao le atua. Sali manatu tā vita. O ia lava le whaatatau iai le tangata mau oa whao mea le whaata otu.
Ona whao ngā se le puli na tu ina mai le atua. Ua mongi ia upu le whatautu. Le wha matala iei e nā tano. O le tamaloa mauoa, ma le tamaloa mativa. Tele povi, tele manu. O le tamaloa mauoa. Ma moe o povi. He had lots of flocks. But when he had a visitor, a guest, stop by his house one day, he's looking, no, I'm not going to slaughter one of my animals to make a meal for these guys. I'm going to take that one and only one little lamb, the poor one. It's a parable, or the fata oto, or the talafatusa. Pena whamatala nā tano pe klik le mā whau tā vita lana me o whai, ma le whina le atua, ma le tirwhanga le atua. But apparently, probably later on, he understood, and it was me that he meant, e lava le tangata. But at the time when he was telling him the parable, no, he did not know, or he did not realize it was about him. Sa le manatua o ia o le whatatau iai. Whai mai ai, e oti lava le tangata, wana whaia lea mea. Talo whai le au auna, na whili, ma to tofi le atua. Na te pūrea ma te ina lona nuu Israel. Le tupu na toina iai ma wha ia le atua le pūrea au ane. What happened to all that power and authority? Ua whaapongi sa ina le atua, lana wa ai wha le anganga, ono le onga ma le matu iao, lana me o whai lana anga sala. Ua matua pongi sa ia mata wha le anganga o le tupu. Leo tustu lima i le mauoat whao me whamai, that's him, he did it. He did it, he took the poor man's one and only lamb and prepared a meal for a guest, a visitor, and save all his. Well, tusi limba, like what's happening with the world nowadays. One leader to the other, it was your fault. Oh, no, I'm becoming the leader now. It's my fault. It's your fault that the country was going bad. To what? This is to blame the other person. But God is watching. God is listening. Was it my fault? Sorry, God. I step out of the line. Forgive me. Please, I can do better. Give me the power and authority and give me the strength to do better. I'm the king. I don't have to apologize. I don't have to feel sorry, but tusi limba. Ua wha lafi mananai tua. Lona tangata. O ia lava le tangata. Mona whaia le anga sala I luma o le sila whanga le atua. Chapter 12 of 2 Samuel brings to us the story of King David's confession to the Lord. It is generally believed that about a year elapsed between chapters 11 and chapter 12, or the tusi there. During that time, the mighty hand of the Lord was upon David. Like I said, his spiritual struggle is described. Masusua upota vitolo ye salamo ye 32 and 51. Leli ye fire se loto fomo a new heart, a new soul. Leli ye awa lava ta be se ina lo nga pa ia mayata. But wa confessa. He knew and he felt what he did was very, very, very bad. Very powerful in hurting other people's feelings. And most of all, hurting God, that he put all his trust on this man to be a good leader, to set good examples so Israel can look up to him and learn good from him. That one day they will become better leaders.
In our scripture for today, Prophet Nathan came to him with this parable, asking King David for his judgment. Last one I know yet. Another parable, a rich man with many sheep, many cattle, was unwillingly to use any of his own to prepare a meal, to welcome a visitor, a guest that he had. But instead, he decided to take the one and only last little lamb of the poor man to prepare the meal for his guest. The wing of the parable. We can understand from this parable that David could judge sin in others more easily than himself. Not the wing of the minute. Utato learning a maile neifa ta oto. The vave also ta vita a blameless sangat. Oh, the mawa. Tele ana manwa wa avera man with nito in another tasia. Papi de pele malo pa ye. Prophet Nathan fearlessly pointed the accusing hand at David. Loi upuya le wa mai tato matua. Le fa I u tato matua. You are the man who did it. God dealt graciously with you, making you king, enriching you, giving you everything that your heart could ever desire. Without no strings attached, without beating around the bush. Straight out, he told David. Making you king. But you took the lady, Bathsheba, from her husband Uriah, and then killed him to cover your own crime. My fellow Christian brothers and sisters here in Daly City today, this morning, we have learned a very powerful teaching and message from our passage and our theme today. All of us, we are all called by God to carry out various tasks, duties, responsibilities in his ministries, at home, in our families. Some of us have become leaders. The youth, the Sunday school, the lady, the women's ministry, the Aiono's ministry, and even the Pulenga and Matanga Wenga ministry. Vala winne tato tofi ese matiut ne. Pay for advara winne au fainga wenga. We have learned that when God called us to become leaders in his ministry, not only he called us, but he gives us, you and me and all of us, this power, this authority to lead and guide his children and fulfill our mission according to his will. We see how it works very perfect. Always remember, all of us, always remember, power and authority are gifts, blessings from God. And always remember that we should never and we will never misuse or abuse this power or this authority when we make our decisions within our communities. Always remember, oh God, he called me. I got to do this right. I got to do it fair and even. I got to make everybody happy. I got to do it according to God's will, and when he called me, he gave me these gifts so I can rule and lead to do his will, not abusing it to make everybody mad and unhappy and upset, sad.
That's not God's will. E lo finangalo le nao le. Io le nuo le tua I Daly City le nei taia. E moni na nga sala ta vita. Na o ia whao ngā se le pule. Na tō ina I ai e le tua. E ui fo ia na fola ina e le tua. Lana wha masinonga tonu. Ma lona wha salanga. His punishment. Aya, nāle mena tu. Na to e sala mō a tā vita. Ma tuli vai I le atua. E pei ona au mai mamuri mawai. Salamo ia na whaaloat. 32 and 51. O le tupu ua salamo wha maoni. Ma au ngani ma tuli vai ilo na atua. Ina ia toea. Na rongi wha ma ngalo ia. A ia toe sa soo. Ma toe whaafauina. Te la mafutanga vava la lata malona atunga. Ioi, le finangalo le nare atua. Ua ia te I tātou le pule lea. Le tuina mai e ke riso. Tātou te tautua ma au nai mo ia. Ma fai lona finangalo. Lewa ia te tātou le pule. Remember in Matthew 28, verses 16 to 20, le mea tau o the greatest command. Le wha pe ai upo le ri. Ua ia te au le pule, ua tu ina mai ia te au le pule. Ina o atu ia, go therefore, make each and every nation disciples. Papa tiso atu, whafare tamā le alo ma le anganga pa ia. Pa ia, don't forget, I will always be with you to the ends of the world. Loinga, o le pule o ia ke riso, le o ia I tātou te au nai ma serve o ia, I le tātou au nanga ma le tautua. O le pule whaitua, tasi lava le atua. Na ia au wina mai eiro na aro pele o ke riso. E au maile na wha o la tanga I le lalo langa. A le o tātou maua I le ola, masanga maua tili ai. Ona o Yesu. Amene. Amene. Ola tātou toi viatu le tua. I lona vi inga. Le pese lua se lau wha se fulu. Lua se lau wha se fulu le vi inga o le tua. Tātou pe pese e.
very sweet, very powerful. It's the same like the old times. Even it's like we feel like John is still alive, doing his thing. But Father, Aiono Lotu like my pair. Praise God, we feel that Lenny, but calling will have to fail. How that to fight with the talo. Let us pray. Father, tele te ma o mātou tau nuu mai te si ui o le mātou tāpo inga, o le mātou tau langa osi, le nei tai au. Whaawitai lo mamana siri ese I lo wanganga, tā mawhataina, ma whaau ina, le mātou tau langa osi I lau a whio. E tu mau mai o mātou lunga, ma lunga o lau whanau whātua, ma lava I le larolangi, lo lava while mu, lo wa lofa siri ese ke wiso, ma futaina pe mātou le mawhutanga tu mau malo wanganga pa ia. Nei mātou umai whaavavau lava. Amine.